Mu ijoro ryashize Ukraine yashoboye guhagarika gusa 5% by'ibisasu bya misile byarashwe n'Uburusiya. Ibisasu 33 byageze ku ntego zabyo cyangwa se byafashe igipimo nyacyo. Ibi ni ikibazo gikomeye cyane. Kubura ubushobozi buhagije bwo kwirinda ibisasu bya misile ni kimwe mu bibazo bikomeye cyane Ukraine ihanganye nabyo muri iki gihe. Mu gihe ububiko bwa Ukraine bw'ibisasu bya Patriot Interceptor bugenda bugabanuka cyane umunsi ku wundi, Uburusiya bwo bwongereye umusaruro wa za misile, bwabonye icyuho ku bwirinzi bwa Ukraine kandi buri kugikoresha ku buryo bushoboye. Mu by'ukuri ibi ntibishobora gukomeza gutya gusa. Ni mu gihe ikirere Ukraine igomba gushaka uburyo bwo kongera umubare wa za misile ushobora gufata cyangwa se kugabanya umubare wa za misile Uburusiya burasa hakoreshejwe uburyo bugiye butandukanye. Iyi ni imwe mu bihe bikomeye Ukraine itigeze ihura nabyo kuva iyi ntambara yatangira. Ikinyamakuru Kiev Independent cyabyutse gitangaza ko ibitero byo muri iri joro ryashize byahitanye nibura abantu 9, abandi barenga 30 barakomereka. Cyavuze ko abaturage bahawe iminota mike cyane yo kuburirwa mbere yuko ibisasu bigwa cyangwa se bituma abenshi bagwa muri ibyo birindiro ndetse n'amazu yabo, kubera ko Uburusiya bwakoresheje misile za balistike. Abaturage bo mu murwa mukuru Kiev babonye igihe gito cyane cyo kwihisha. Iki cyari igitero cya kabiri gikomeye cy'Uburusiya ni mu masaha 48 gusa. Ingabo zirwanira mu kirere za Ukraine zatangaje ko muri icyo gitero hakoreshejwe drone 185 ndetse na za misile 35. Zavuze ko kandi zashoboye gufata drone 154 mu 185, ni ukuvuga hejuru ya 80%. Umubare ufatika nubwo Ukraine yigeze gukora neza kurushaho, ariko ku ruhande rwa misile ibintu byari bibi cyane. Ukraine yashoboye gufata misile 2 gusa muri 35. Yavuze ko izindi 3 zitageze ku ntego cyangwa se zitafashe igipimo, bivuze ko misile 30 muri 35 zageze aho zari zigamije kurasa cyangwa se zafashe igipimo nyacyo. Ibi bisobanuye ko Ukraine yahagaritse gusa 5% bya misile gusa. Ni mu gihe hafi 85 kugeza kuri 87% byageze cyangwa se ku ntego zabyo. Ibi ni ikibazo gikomeye cyane. Izi Patriot Interceptor zikoreshwa cyane mu guhagarika misile, zishyirwa ahantu h'ingenzi kugira ngo zirinde ibikorwa remezo n'ibigo bifite agaciro gakomeye mu gihugu cya Ukraine. Izi system za Patriot zishyirwa ahantu h'ingenzi cyane muri Ukraine kugira ngo zirinde ibikorwa remezo ndetse n'ibigo bifite agaciro gakomeye muri icyo gihugu. Harimo ibiro bya leta, inganda zikora ibikoresho bya gisirikare ndetse n'ibigo by'ubwikorezi ndetse n'ububiko cyangwa se logistics hub mu rurimi rw'icyongereza, icyicaro gikuru cy'ingabo ndetse n'ibindi bikorwa by'ingenzi. Uburusiya busanzwe buzi aho byinshi muri ibi bikorwa biherereye cyangwa se bamaze kumenya aho bazagaba igitero gikomeye, ariko kugeza ubu Ukraine yashoboraga kubirinda neza. None kuba misile 30 zarageze ku ntego bishobora gusobanura ko intego 30 zikomeye zishobora kuba zaratewe mu ijoro rimwe, kandi zimwe muri zo zikaba zitari zarageze zigerwaho kuva intambara yatangira. Mu minsi, ibyumweru n'amezi biri imbere, ibi bishobora kuvamo ikibazo gikomeye cyane kuri Ukraine. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko igihugu cye gisigaye gifite ibisasu bike cyane cyangwa se hafi kubura burundu bya Patriot Interceptor, ubwo bafite umubare muke cyane. Yagize ati, uku kubura system zo kurwanya misile za balistiki nibyo bituma Putin arushaho gutinyuka kugaba ibitero bihitana ubuzima bw'abaturage bacu. Ni ingenzi ko abafatanyabikorwa bacu bumva ko izi system zidakenewe cyane mu bubiko bwabo ngo zitegereze ibibazo bishobora kuzaza, ahubwo zikenewe hano muri Ukraine gusa. Ubu ako kanya muri system yo kwirinda misile yoherejwe muri Ukraine ikiza ubuzima bw'abaturage bacu. Kandi muri joro
ritabayeho izo sisitemu rituma hagira abantu bapfa benshi cyane. Uwo ni Volodymyr Zelensky, umuyobozi mukuru cyangwa se perezida w'icyo gihugu cya Ukraine. Ku bijyanye no kubona izindi sisitemu za Patriot cyangwa se ibisasu byazo, ntabwo biteganyijwe ko bizaboneka vuba. Raporo ivuga ko Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasubiye inyuma ku cyifuzo yari yatanze mu nama ya NATO cyo kwemera ko Ukraine yatangira gukora ibisasu bya Patriot Interceptor ku butaka bwayo. Ibi bifatwa nk'inkuru mbi kuko nubwo kubibyaza umusaruro muri Ukraine byari gufasha cyane mu gihe cy'iyi ntambara, byari gusaba nibura imyaka 2 cyangwa irenga mbere y'uko umusaruro utangira. Nyamara Ukraine ikeneye ubu bushobozi ako kanya, si mu myaka iri imbere. Mu gihe bari mu ntambara nibwo babikeneye. Muri iki gihe Uburusiya buri gukora misile nyinshi kurusha uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikora ibisasu bya Patriot Interceptor. Byongeye kandi ku isi hose hari ibura rikomeye cyane ry'ibisasu, kandi birimo kugaragara no mu yindi mirwano aho ibikorwa cyangwa se bikomeje kugenda by'intambara bikoreshwa. Ikigo Center for Strategic International Studies CICC igiherutse gutangaza ko niba imibare yacyo ariyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisigaye hafi ibisasu 800 bya Patriot Interceptor gusa. Ibi bivuze ko nubwo Amerika ari umuterankunga mukuru wa Ukraine, ububiko bwayo nabwo bugenda bugabanuka cyane kuruta uko abantu babitekerezaga. Ibintu bishobora kugira ingaruka ku buyobozi cyangwa se bwo guhangana n'ibindi bibazo by'umutekano ku rwego rw'isi. Ni ikibazo gikomeye cyane mu gihe Ukraine yashoboye gukora uburyo buhendutse bwo gufata drone z'umwanzi ari we Uburusiya, maze ibasha kuzirwanya neza mu mezi 12 kugeza ku mezi 18 ashize. Ibintu byarahindutse cyane ku buryo bugaragara. Uburusiya bwatangiye gukoresha amafaranga menshi mu gukora drone za Gerani na Shahedi kurusha ayo Ukraine yakoreshaga mu kuzirasa ndetse no kuzirinda. Birasa rero nkaho Uburusiya bwongeye guhindura amayeri, bukavuga buti reka twongere twibande cyane kuri za misile. Nubwo bitoroshye kubona amakuru nyayo ava imbere mu Burusiya, hari kigaragara umubare wa drone zikoreshwa mu bitero waragabanutse, mu gihe umubare wa misile uraswa wiyongereye cyane. Urugero, mu ijoro ryashize hakoreshejwe drone 185 nk'uko nabivuze, ariko mu mpera z'umwaka ushize hari amajoro yakurikiranye aho Uburusiya bwarasaga drone 500, hagati ya 500 na 600 cyangwa se 700 mu ijoro rimwe. Ibyo ntibigaragara muri iki gihe, ahubwo hasigaye hagaragara iyongera rikomeye cyane rya za misile. Birashoboka ko Uburusiya bwahinduye uburyo bukoresha inganda zabwo, amafaranga n'abakozi bagabanya umusaruro wa drone kugira ngo bongere gukora misile nyinshi. Impamvu nyamukuru nuko bwabonye ko Ukraine ifite ikibazo gikomeye cyo kwirinda misile za balistike, kuko kugeza ubu sistemu ya Patriot ariyo yonyine ifite ubushobozi bwo kuzirasa neza. Ku ruhande rwa Ukraine, nubwo yashoboye gukora neza uburyo bwo kurwanya drones za Shahedi, ntirabasha gukora sistemu ikomeye yo kurwanya misile za balistike, nubwo amakuru avuga ko hari iziri gukorwa. Muri rusange Ukraine ifite inzira ebyiri zonyine zo gukemura iki kibazo kugira ngo kive mu nzira. Inzira ya mbere ni ugushaka ubwirinzi bukomeye kurushaho, kubona izindi sistemu za Patriot cyangwa se gukora iyayo ishobora kurwanya misile za balistike. Ariko ibi biragoye cyane, nta uzi neza niba ibyo biri gukorwa bizatanga umusaruro mu by'ukuri mu byumweru biri imbere, amezi cyangwa se imyaka iri imbere, niko nabivuga. Impamvu nuko Patriot ari imwe muri sistemu z'ubwirinzi zikomeye cyane, zikoranwa ubuhanga buhambaye cyane, ari nayo ikoreshwa cyane n'ibihugu bya NATO ndetse n'abafatanyabikorwa bayo. Ni mu gihe cyangwa se nubwo mu gihe kizaza hashobora kuboneka indi sistemu ihendutse cyane kandi ikora neza, ubu ntiraboneka. Inzira ya kabiri ubundi ni iyi ngiyi, ari nayo Ukraine iri gukoresha buri munsi muri iki gihe cy'intambara itayoroheye. Ni ugutera imbere aho kwirwanaho gusa, ni ukuvuga kugerageza gusenya inganda zikora misile mu Burusiya cyangwa se kuburizamo aho zirasirwa mbere yo koherezwa. Nk'uko ingabo za Ukraine zishinzwe intwaro zitagira abapilote Unmanned System Force cyangwa UCF
zabitangaje muri raporo yazo ya Nyakanga zagabye ibitero 250 zihereye kure imbere mu Burusiya zigamije kugabanya ubushobozi bw'Uburusiya bwo gukomeza gukora no kohereza intwaro. Ukraine ikomeje kongera ubukana bw'ibitero byayo. Muri raporo ya Nyakanga, ingabo za Ukraine zishinzwe intwaro zitagira abapiloti cyangwa se drones zatangaje ko zashegeshe intego 250 zihereye kure cyane imbere mu Burusiya mu ntera irenga kilometero 500 ndetse n'izindi ntego zirenga 2000 ziri mu ntera iri hagati ya kilometero 30 ndetse na 500 uvuye mu murongo w'urugamba. Ibi bivuze ko mu kwezi kumwe gusa Ukraine yagabye ibitero ku ntego zigera kuri 2250 zose zihereye ku murongo w'imirwano. Mu ijoro ryashize kandi urwego rw'umutekano wa Ukraine CBU rwatangaje ko rwongeye kugaba ibitero bikomeye cyane ku ruganda rutunganya peteroli mu Burusiya. Rwavuze ko rwibasiye ibikorwa remezo by'inganda 3 zitunganya peteroli mu mujyi wa Ufa uhereye hafi kilometero 100 cyangwa se 1600 uvuye muri Ukraine. Ukraine ivuga ko izindi nganda zitanga lisansi ikoreshwa n'ingabo z'Uburusiya kandi zinjirizaga leta y'Uburusiya amafaranga menshi akoreshwa mu gutera inkunga intambara. Ibi ni ingenzi cyane kuko ikinyamakuru Financial Times giherutse gutangaza ko inganda zitunganya peteroli z'Uburusiya zagabweho ibitero bya drones zatakaje hafi 45% by'ubushobozi bwazo bwo gukora. Inganda za peteroli ni imwe mu nkingi ikomeye zitunga ibikorwa bya gisirikare by'Uburusiya. Iyo ubushobozi bwazo bugabanutse bishobora kugira ingaruka ku mafaranga igihugu gikoresha mu gukora za misile na za drones ndetse n'izindi ntwaro. Hari ibimenyetso byerekana ko mu minsi ishize Uburusiya bwagabanyije umubare wa drones bukora ariko bukongera gukora misile nyinshi cyane. Kuva intambara yatangira Uburusiya ntibwashoboye gukora intwaro zose bukeneye cyangwa se intwaro zose bari bakeneye icyarimwe, mu gihe kuba bufite imbogamizi z'abakozi, ubushobozi bw'inganda ndetse n'amafaranga, bityo bikagenera ibyihutirwa umwanya wa mbere. Ni nayo mpamvu Ukraine iri kugerageza kwibasira aho Uburusiya bukura amafaranga yo gutera inkunga intambara. Aho babona intege nke zabo ziri niho bari kugira gushyiramo imbaraga, cyane cyane urwego rwa peteroli. Nubwo ibi bitazatanga umusaruro ako kanya, bishobora kugabanya ubushobozi bw'Uburusiya mu gukora ndetse no kurasa misile na drones nyinshi mu ijoro mu gihe kiri imbere. Mark Montgomery, impuguke mu kigo cya Foundation of Defense of Democracies, Mark Montgomery yanditse mu kinyamakuru Washington Post ko hari ubundi buryo bushobora gufasha Ukraine. Yagize ati, atanga ingero ze, aho kwibanda gusa ku kurasa misile zimaze koherezwa, Ukraine ikwiye kwibasira ibikoresho cyangwa se launchers mu rurimi rw'icyongereza bizirasira indege ndetse za F-16 Ukraine imaze imyaka 2 ikoresha mu mirwano. Nubwo zishaje ariko ziracyafite ubushobozi bwo gukora iyo mirimo neza cyane rwose. Iyo ni inama mu by'ukuri uyu mwanditsi yabaherezaga cyangwa se ahereza. Ariko nk'uko iyi nkuru bisobanura, indege za F-16 Ukraine ifite ntizirashobora gukora imwe mu mirimo y'ingenzi cyane muri iyi ntambara nk'uko abantu babitekereza. Gusenya imodoka zitarwaho misile za ballistic z'Uburusiya cyangwa se mobile ballistic missile launchers mu rurimi rw'icyongereza mbere y'uko zirekurwa cyangwa se zirekura misile. Ikibazo si indege za F-16 ubwazo, ahubwo nuko zitarahabwa intwaro ndetse n'uburyo bwo kumenya no gukurikirana intego cyangwa se targeting system mu rurimi rw'icyongereza bakenewe kugira ngo zisohore uwo murimo. Leta z'Ubumwe za Amerika zamaze kwemeza ko Ukraine ishobora kugurishwa ibisasu 3350 bya LRAM Extended Range Attack Munitions mu rurimi rw'icyongereza. Ibi ni ibisasu biremera hafi ibiro 500
birasirwa ku ndege kandi bifite ubushobozi bwo kurasa intego ziri kure cyane kugera ku ntera ya kilometero hafi 480 cyangwa se mayiro 300. Byongeye kandi bishobora gukomeza gukora neza n'uburyo umwanzi yaba akoresha uburyo bwo guhagarika cyangwa se kuyobya ibikoresho by'itumanaho n'ikoranabuhanga cyangwa se electronic warfare mu rurimi rw'icyongereza. Iyo ntera iri hafi y'iyo misile za Islander z'Uburusiya zishobora kugeraho, ariko ntabwo bisobanura ko intwaro zombi zaba zirwanira ahantu hamwe. Mu by'ukuri misile za Iskander ziba ziraswa zigana ku mijyi ya Kiev, bivuze ko imodoka zizirasiraho ziba zegereye umupaka wa Ukraine. Indege za F-16 zishobora kwegera izo modoka zikiri hafi y'umurongo w'imirwano zikazisenya mbere y'uko zirekura misile. Niba izo ntwaro za LM zatangwa kandi zigashyirwaho kuri F-16 cyangwa F-16 za Ukraine, byatanga ubundi buryo bwo gusenya ibikoresho birasiraho misile mbere y'uko birasa, bityo bikagabanya umubare wa misile Uburusiya bushobora kohereza. Ariko nk'uko umusesenguzi abivuga neza, iki kibazo ntigishobora gukemurwa mu buryo gusa